ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai levek ule me ni ruksang ni somni panga ania Pakistan le India boina thuthar vel kanon update le don ani amasain hey Pakistan le India hi social media kaltlangin anin room try na sa China lamin Pakistan hi missile enge mozat apea tichuanin Turkish indolong ten Pakistan ram ron panin Pakistan ram an theng towa Turkey lampang hianin Pakistan lam hi an support ani tichuanin Bangladesh hianin India hi min ron vo ve China nen trangdunin North East state ki kan la vekang ti in thule la an ron nei ve ani tichuanin he video enge mozat kan siam ta comment section lama kan zol nei pastor chona te puchong khupate in la na kha atheng dik maidon ni lo mo ti in soineu ne watamak eng poni sela pastor chona le puchong khupana in la na an lo muang chi kha kanan chiar masalokange pastor chona khothlang dear kim le khochak dear kim noya kan ram alu don nge ya chumi chon kan ram mel fel liat puin atal chuak don ti ka ngak rengani zoram ike chulal pa chunga ngatlat ro ti in khothlang dear kim ati te hi vai ho ku ni nge yin arin oma tin khochak dear kim ati te po hi China ho ki an ni nge arin India le China in be nan sa tak noya zoram alut nge yanga chumi zara chun kan ram hi maktak le fel fai takin India obbe na lakata atal chuak la udon ni in alang o heta yen khothlang dear kim le khochak dear kim noya kan ram alut don nge ya ti in an lo shillok to ani ti chuanin puchong khupa hianin ngoi te ni zan kamu mang ni in ka hria thren khat chuan in larna an ti yang khochak lama tang khian zong mai sen hi leiwang da pin an lo chuk thla chiam maya an vir ma ei tu reng hi an ei duak maya ka kuta ei tu ka ken po chu min dil zel maya ti in hei puchong khupa po hianin alo soya eng pon isela eni chona thlenga ngem thleng lo ngem ti kha kan soi theya omlova pastor chona le puchong khuban in larna an lo mu hi ring tam tak comment section lama tangin in ti a hriat theya eni choni na thlenga nge thleng lawang ti kha kan soi thei lova isunin hei puzairem thanga hianin India le Pakistan boina chungchang aron zia ka chung chu kan chiranga Russia President Vladimir Putin lozin tur thu te poti hianin aron zia ka isunin kan rama me ni saria tangin state tina mock drill nei turan ya chung te chu puzairem thanga hianin aron zia ka kanan chiarange me ni sari hian state tina mock drill nei tur Vladimir Putin lozin don ni sari me hian state tina mock drill nei turin thuwa chuwa zirlai no pangtepo nei pui vek turani van boru ka tanga beina thei thila wanga ti ani ber hemi chungchanga hian in hnialna a chuak na sa chu ero kanga thatalo kan ram hruai tu te hi chuan in tumru khi chu an nei ti a chiang ta kho mai he state tina mock drill min nei pui don ani ber mai Russia President Vladimir Putin chuan India lo to dona a hun tak ero pun zara ni lo Putin hian helbe na konga India lama atop thlenga atan tur thua soya hello chung noi chimi ngei turani thua soibok han soi zaw hlekila Russia hi India ta na tlan chengai lova India trana ding tlat zelani choti rual in India hi Russia chobel tuka poimo le hlu ani ve thova achan chu Russia hi India aya dorna sa an omlova Russia sumnar lian ber pakhat kan ni vetlatani Pakistan Health Minister Mustafa Kamal chuan keni Muslim te chu thi nuadam chau tur kan niya Narendra Modi hian adu chu min that ro se ramria po tu man lo dan nangai lo kan khopuya lo lut sela min that phiero se vanram kan kal nga la ni maya lom te atia Pakistan hi Muslim ram an niya an sa khona nen ti hian thilli akan lakop tlata a huai po hi an hoisen viewani sa khona ne nang kalkop tleta wang hian Pakistan Cyber Force in ti te chuan India security thil poimo tak tak an thiam na mangin an ruchuak nge ni in an hria defense website an lo hack ni om takani security thil tam tak apod runge ni in an ring eng poni sela he puzairem thanga thule lai kan share thina abeng war thak thin khop mai FB lama khan lova follow ve ula tha ome hey ti hian instead tina mock drill me di sari tang min nei pui don ania van lama tanga be na kan to takin ti in hey mi pui ta po hi in pe at turin pumodi te sarkar hian min ti an iber mai
India Home Ministry chuan state engemaw zat te civil defense lama in buat sai na ti chaknan me na sharia mock drill nei turin a hriat tir sarkar thu chua drill a hian air raid warning siren activation te civil mi te le zirlai te tan mail mapoi khoina thleng laka inven dan tur zir tir na te crash blackout procedure kalpui te comau flaki installation evacuation plus update le rehearsal te atel don Punjab pa forest pura ni zandar ku atranga dar college an ve thleng khan cantonment area light off ani officer hian Punjab State Power Corporation PSPCL in exercise nei huna electric ti top turin ati India in kumsang isom pako a pulwana nuwa Jammu and Kashmir a thil thleng rap thlak taka thlenga phubala ka tiam Prime Minister Narendra Modi and Defense Secretary Rajesh Kumar Singh amu New Delhi in poikoi na tleng hi engtin nge a chane don ti asoi Dark Arts and Vetsunga o Prime Minister in Air Chief Marshal Amarpreet Singh amuto Prime Minister in Army Chief le Air Force ho tu te amuto bok oh hey kan Navy ho tu te Air Marshal te le Defense Secretary te po he kan PM hian in amutowa tikhanin indas lui pui chu kan dang chat to boka kanin do nge hi arin oma amaro chu Pakistan lam hian economically in min phalo ematin an soidan news channel trend khat in Hindustan Time te India Today le channel trend khat ten Pakistan hian in nithum dili dai bak silai mu an nei lo angin an ron chua Ukraine le Russia boina chungchanga khanin Ukraine ho silai mu an lo leitina sa ti ten an soyamaro chu khangkha proof om lo wa zel din thu hla ani ve thowa Pakistan lam hian in indo tak tak chu an ngam chi inarin omlawa amaro chu lo indo ta ila e comment section lama yanin zona tam tak aron lu thina Pakistan sipai nge India sipai te huai sen zo kang ti zona hi aron lu thina kan history and soning Kargil indo na te kan en chuanin India sipai te po an huai sen viawa ama ero chu tun nuwa hi chuanin hey mishing fin na le thiam na asang zela sa khona te Hindu in an la nep tual la tin Christian te pon tin India sipai ti te tambera chuanin adam te pokin lo an la thin ti thupui te hi an ron chang choi ve tran ta a tin Muslim lam hi chu sa khuana nen an kal kop tla tin an sipai te hi an educated ang chi kha an tam ma an ni chu an thi pon vanam kai ang tura anin zirtir na le martar anga anin ngai thlata wangin hoisen na kong a hi chung kan tluk lo mai angem o ati theya chuti rual chunin hei keni India po Rajput hoisen tak tak Punjabi sipai hoisen tak tak Gorkha regiment hoisen tak tak le Mizo hoisen tak tak te po an ve thawani amaro chu Pakistan sipai te a hi chuanin mithiam te clear dana chun thi hi kan hre da uzokin arin achan chu Pakistan sipai Muslim ho hi chuanin an sa khuana ne na thil an kalkop tir tlata wang hianin han thia han martar kha an hre lutuk lo ni te po in khovel hi anga yani chuanin hei puzairem thanga thuzia khi kanan chiar le ange India in Pakistan a hrek na hrem na hi ana tik tek to viau maya silai met puak lo ma se atur hal zoi zoi chu ani India in tuidang chata project akal puya ni chuan kan ti che chak zelang ti te tui alo luan lo chuan thisen la luang ang ti te tui min dan saka wangin kanin do nge yang ti te nuclear hi kan rula ro nei lo India ta na beinan kan siam ani ti te chu Pakistan lama tanga hriat tur om chu ani ya India po in trongkam adu urum ve viau tho mai Navy Chief CDS Air Chief Marshal Defense Secretary le voin tlaya National Security Advisor Ajit Doval te amu chuk chuk dana hian India lamatrang po in thil in mung chu a ani ti achiang maya thuruk ani ri thunga tuna state tinamok drill nei tur thu a chuak le a Punjab Ramri lama chuan an nei to state tina ati dana hian Pakistan chau ni lovin China le Bangladesh an ron zuan lu aring ti na ani theyangem Turkey chuan Indo long worship chu Pakistan ta na ron chhop lu to a o kan soi to kha IG lama hian a video kan ron da boka in ron Endonia Turkey lampang hianin anin do long hi an ron chhop ta luau mai ani keini lama Russia chuan a to min thlem pui hre lo boka chu mai baka US Israel France Germany Australia baka Arab ram thren khat kan lama an ombok Palestine nge po in pahalgam thil thleng chu po yan ti thu an chu ave to tam tak chuan vai ho chu an doi India in China an lao an do ngam lo an tin nek nek anga are vele mai ang ti te chu kan ngai dana ni ya
India hi ado ilo be masatu ala ningai lo shrim zo kani be ato ero chun thei to pin a do le thung in do tak tak se tu nge lam tanga zo kang ataka min pui turan tak takin kan ringem nge Ukraine ang do hiam pon lama tanga tran pui na chau kan dongin i ring zo Bangladesh si chuan China atlon lutuk na lama tun kan boina hirem changa la in China a bola ang kati hei tho hi ne thula betil sang kha zakwa somruk pasari chu chan ber pakhat po ani helai hi China si paiten sutlang an tumber tur pakhat ani chiang ani an sutlanga an thunun ani ngat chuan Bangladesh lam ngai tuana ang hi thleng thei reng ani yang nge China hi na si paite a tho lowanga sumle pai bakaral thuamin Pakistan hi a chomang engpo ni sela kan rin dan kan ngai dan le kan mu dan te comments lamaron soi veula hei naktu ko trangin state India rama state then khat ral muang lo dawa sarkarin mok drill nei turin thu chu aron siama kanin ruwa manani khoveli indo turin kan boy muk bupatin China mingalan telveta ka wang hianin kan zol nei te in lara te hi athleng dik mai dona ni lo mo ti pol te po kan omakha ka chu ke ni soi phak le soi theya om vak lovani Pakistan in hi chungin missile voi ni atesto April ni som ni pania Kashmir thil khen nuwa India ne na boina zual zel kara Pakistan si paiten ni chunga missile en chin voi ni na an nei AFP heng an ka chu na hi si pai in pe na le missile navigation system dikna en chin na he surface to surface missile range kilometer za som ni zeta thui ani he missile ka hi si paite operational readiness nei thena tur le technical parameter poimote ti dignatur missile advanced navigation system le enhance accuracy te po atel missile voi ni an ancient nuwa Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif an defense su an chakzia thu asoi Pakistan sipai 10 May ni thum khan surface to surface missile training launch an nei sipai lamin Abdali weapon system missile range kilometer Zali somma lotling takin an ancient India in May ni thuma Pakistan in ballistic missile akakha blatan act of provocation anti sak India po in missile kan test vet luka engpo ni sela kan boruak hi chu arit aruria wani May ninga khan President Vladimir Putin le India Prime Minister Narendra Modi te telephone mangin anin bia Russia President in April ni som ni pania Jammu and Kashmir Pahalgam fir fiakte beinara thak tak khenga wanga India mi puite thina thinlung takina torpui thu a soinon le shroi tu pani ten fir fiakte atrul dan sang arem dan anga be atrul thu an soi anin biakna hian Russia le India inkara specially privileged partnership le strategic nature ania pon lam thil ti theina laka inrol theilo he inzom na hi kongtin renga chaktakin alo thang zelati Narendra Modi and Vladimir Putin le Russia mi puite Great Patriotic War ne na anchan kum somriat tin lom na lo thleng tura du sakna alla Moscow anei tur anniversary event a hian India IO antel don engpon isela Russia hi chuanin mi an tran renga kolwar hun lai tang to in India hian kan lo support ve to boka tichon Turkey sin do longin Pakistan longchol muna thleng ve ta boka boruak hi arit ri viawani engpon isela kanin dawamo dawlawamo kan khovel hi ralmuang takin a lei thei to lawani bermai pathian kan nei hi kan vanei je khethar leang u khovel thil renga hian han thamon pui tur nuclear ral thuang man nemo kan India sarkar poni se han thamon pui tur hi an lo chiong lo amaro chu kan vanei na chu Christian kan nia I launa na men lo in min chim boi lai po in min thamon tu isua kan nei hi kan vanei tak zetani ole kan du tok le photang